الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. تابعون. وعن سليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في ساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتراتا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني دورو شهر صعبان ميني هجريا سانكالو شغينا بيسوين يوتاني ولون فلاناي ميلادي نصاراو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو فلانا بيسوين يوم مغاني ولون فلاناي ambe dawda bu masjid raja ambo kono daras be imamna Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin babu fadli yawm al-jum'ati wa wujubiha wal ightisali laha wa tatayyib wa tabkir ilayha wa du'a. Ni bonda nya hadisa do teme alakaba bi hadisa munun kalananka wani Salamani radiyallahu anhu gadi samna Salamani malaka je kabama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka la yaghtasilu rajulu yawm al-jum'ati ko ciden ko cete yiko jumado wa yatatahharu mastata min tuhuri ani beshika sene ya sugu kayirela yo sene yake o yudahinu min duhunihi ikatulum min bi bolo i omu irela aw yamassu min tibi baitihi ube ka sokono kasa jala min bi bolo ye iyo ki yere la summa yakhruju
فلا يفرق بين اثنين وكفي بوريك السكنو كتا جملا إسيلي جمع فنالا إمام غفلا جاكوا فرق بونيغنا كويبه سيجي وچه ثم يصلي ما كتب لهم وكفي على يمين لاتغيه يمين سبيه يو سبه سنة الما يو صلي سنة المامي كنا ثم ينشط إذا تكلم الإمام وكفي تمام المامي تنبه كمالا يداده ni almami be kutuba kala yidade kiden ko ce shite nununke juma do illa qufira lahum ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra fo alabi ka junubu yafa kata o jumala fo juma wore min bana fe mundun do munun bolu nyugonce ye junubu mise munun ke alabu yafa ye ni hadisa rawahu al-bukhari hadisa yimbo وأن أبي هريرة رضي الله عنه هرس فلنا بمنون كلانانكا كارثة من أبي هريرة ملكة جاكبواما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال كثيرا لك تنونا كسبك قال كو من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة تيرن كو جمعة ni mɔgɔ min yi ko komi ni bɛ janaba ko i bɛ ko cogo min sumaraha fi saatil ula o kɔfɛ juma eri fɔlɔ juma eri fɔlɔ i taara juma la faka annama qaraba badanata e ka baraji a bɛ komi i ye ɲaame sadakati o man raha fi saati saniyatin ni mɔgɔ min taara juma eri fulana wagati fulana na faka annama qaraba bagarata i ka baraji a bɛ komi i ye misi sadakati o man raha fi saati salisat juma wagati sabana ni mɔgɔ min taara faka annama qaraba kabusan akhrana a bɛ komi saga jigi gɛrɛlama yo sadakati saga jimi parce que ne saga jigi dafara de gerew be dafa saga jigi gerelama be komi yo sadakati o man raha fi saati rabi'ati ni mo min tara jumala juma waqti nanina fa kanna ma qaraba dajajata abe komi ye she sadakati o man raha fi saati alqamisati ni mɔgɔ min taara juma la juma wagati duruna a bɛ komi ye shefa sadakati fa kannama qaraba baydata a bɛ komi fa shefa ya sadakati fa iza kharaja al imam min ni alimami koni bora aka sokono kana juma la na bena yele min barka kutuba kara hadaratil malaikatu malikaw fana be hadari almami ka kutubayna yastami'una dhikra nu fana be kutubayna lamme muntafaq alayhi wa muslim bena hadisayna donc ninye ubena sarahula juma do wakati fasamantiaw na jonna jumala o fasamantaw de fuleni malikiyaw hadisa warew nana malikiyaw bidebe juma udala ni wakati fode munun fuleni ni min nana eri min na ibe sabe ci dañe baraji min fo be sabiye menini ne eri dur ni ejje almami yere bolende e nana ube kutuba damina le e nana e sente ni sebelino ni baraji no sente wulula malika fana bu ka papier kuru ubena almami ka kutuba lame sebelite tuguni ni baraji munun fuluni nyew e togote yen nonona juma ko ni farda binna ka boy kay be juma baraji soro mais ni baraji fole munun fulani nye o te e ni almami nana na ko wa kharaja al imam bun qayyim kutuba kala nakelen kele kan kata ni bonda kala bun qayyim polo na ko fasilu
في هديه في قطبته جاد المعاري كجيجي فلو يفصلوا كالا كوني يفصلوا يتشيدن ككندا ككتب كالنا وكان يمهل يوم الجمعة أكو جمعة دو كو تشيدن تنبي مكونوني كاكسوكونو حتى يستمع الناس فوني بفر الله نيونكا جمعة لوقت مي فإذا استمعوا نمغو فر الله نيونكا جمعة كونو خرج إليهم تشيدن ببوكنا جماما جمعة كونو من غير سويس من غير سوائس من غير سويس كاسرو بلا سرالي تعالى يشيخ بين يديه ni juma wakati sera ko ciden be bo kana mugoma kaso ewa bila sirale kelate ciden na nabe kulo anye yashihu baina yadai nabe kulo anye bunu qaymu ko ote ciden ka kanda kono ka sunnate folo almami tumbe ni to de la har shi sallada almami chama be mugo do de be ni almami bena ka kutubana salli ewa la yakantige sallido sungalo sallido juma kutuba do mogo do de be bilunye ube kulo ka baitu ke unye kana utato ka sokono mogo do de bunye ka kulo ka baitu fo kata akotunte chidena kata ka kuma chamal labanna ne yen yoroni doronde ta kono jadul maadi fi hadi khairil ibadi kemenani jiju folo keme nani ani muga ani kononto yoro abenin kuma foy jadil mari fi hadil ghairi bari tiju folo keme nani ani muga ani kononto komi tabawute kelenye ataba atul qamisatu ashara wa taba de benne bolo jiju folo soyibu arnawutu ani abdul qadir al arnawutu ulude wa taba tahqiqu kataliqu qala no taba nyugo nabe mugo min bolo bunu qaymu ka kuma min fulani nye jiju folo la kemenani mugani kononto yoro iba soroy ka fo bel israeli kala tunta ciden na be kulo anye kana wala hari dugu bawla munu budambe kata sunnama hari nulu ka bilal israeli kala utaye kulo bilal israeli kala be ulula ciden ka sunnate kutuba kera ikasuni misiri ka suruto ikasokono ni kutuba wakati sera doro ibe bo kana yere minbari ka kutuba kala ni ka kutuba banne beti kaso ni kaso ni misiri mansuru almami bom munum be sisa na ikasiga almami bom kono ikele ini mogo kana fara nyogon ka yede ko ni kutuba wakati sera una bilenye ubi no fe kana tiden ka sunnate ni kutuba wakati sera ikelembe bo ibena yele minbari ka ibe ka kutuba kala ni ka kutuba banne beta donc anyen nim famu bon qaymu ka kuma la anye afara ni hadisa kaya na ko fayda kharaja al imam ni al imam bora asrahu nando nasrahu kono hadhihi al ahadith fima yata'allaqu bi yawm al jum'ati wa fi salatiha ni hadisa de munin dulelum be juma donna ani juma salli fa al hadith al awwalu حديث سلمان رضي الله عنه حديث فلو سلمان كحديثا على كجي كباما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كوتشيدن يفيون دوفو إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة نمو من يوكوسو كجمعة دو kata juma ana juma yore ni nyogo nche junubu ko alabu yafa ye oku minha al-iqtisal oku munu fora hadisa inkono ko libo ola kako an yaqtasila kama yaqtasilu lil janabati juma do ikakko juma ye ikakko ko like juma ye komi ibe janaba ko chokomi ibe koli ke janaba ye chogomi ibe koli ke jumaye o chogo fanala kama fi hadith abi hurairah radhiyallahu anhu taali koma be abu hurairah ka hadisa la chogomi hadisa min tugulembe salamani ka hadisa ina
وهذا الاغتسال من سمين كن قول من فلان سبق أن لقول الراجح وجوبه ko afora kateme ko kuma girma yeminye koli na juma koli na ko wajibi ko juma koli wajibi wa annahu yajibu lil insan an yaqtasila li yawm al jumu'ati ko awajibi lembe hada madenka juma do yikiko ida kana yusalli al jumu'ata na yasru ayyamu ni be juma salli amma nisa'u fala yajibu alayhinna ni muso juma kolima wajibi uluka walakin haja liwajiba laysa an hadas me juma wajibi koli wajibi min fulani nye alla nyine te koybe ko sobe bila ube janaba bila falau tarakahu li insanu wa salla li jumu'atan asiman wa sahati jumu'atuhu no seminu ko juma koli ni ke mi nyatoy juma do imako iye junubu de soro me ka juma sahalen لأنه ليس أني حدث parce que koli min fulani akunte ko sobe bila akunte ko sobe wulilido wala niya to ede be junubu soro koli bal yamin ni ma ke kitugo ko to do junubu bila mi anika juma sallite nyogon sirala juma sallika kene o min habe ko nonona anyu dahina bi tayyib yani yatatayyabu biduhuni awdin أو ورد أو ريحان أو غير ذلك أبو أكوي كونو إيكا أوا تدو مي يرلا تدو من كاسا كاني كاسا دوما إيكا دو يرلا يعني تتايو بدوني الله نيني يموني إيكي كاسا جيا نتلو يه على أودي يموني وبافو مما أصولا كلا أو الورد ube waridi ofana ye irisuko do ya kasa kadi aw rayhan ube parafe aw ghairi zalika ube nunu na nyugonaw muhimmu al muhimmu an yatatayyab la nyine mu nyedro ka kasa jalan ka soro ila to kasa jalan suku kacha awusula na mawde be akala la mawde be a parafe la mawbe muhimmu ye mu nyedro juma do iki kasa jalan ki rela kata ويختار أتيب ما يجيد ميكا سوانتي لك كسا جلاونا نمامي شيب نمامينا كوكي يريلا يكو سوازي كسا جلا نمامي شيب منا يكو كوني سوانتي كاكو يريلا وبيكو نونونا ومنها بيكو نونونا الله يفرق بين إسنين يكنا مغفلا فرق بنيونا لأنه جاء فرق بين إسنين أجاهما parce que ni e nana jumala e ya soro mo fula isigilendo u gerelembe nyogona e nana ko jakwa fara ka siguni nyogonche ibu fula torode o ye torade katu fulama wa hada yadullu ala anna al muradan idha wajada saffan mustabikan fala yufarriquhu la nyine munyaya nimbe dalila iranna koni e nana safama ya soro safa mo gerelembe nyogona e kana safa yin fara mogo sigilendo nyogon korofe gerelembe nyogonna ka nyogon mina wotu ni nyogon che e kana safa yi kana fara kubo nyogonna amma law wajada furujatan falahu an yadkhula fiha men ni ena na safa ma ye wodo soroy ye sigi yoro do sero ye jo yoro do soroy safa yin kono ibe do kono li anna al isnaini huma lajani iftaraga parce que ni ejigira wode kono sisa fente ela parce que mugo fulami ni wo yera uni nyogonche ulude farala ka bonyogona eye wo soro ni nyogonche ebe sigi basitika wa minha an yusalli ma kutiba lahu abe hadisa yun kono ni nana jumai na ala yemin sabiye wa salli wala mu yuhaddid an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatan mechide masalle salli ama hakke fola ni salli chide ma hakke sigala fadalla haja ala anna al-jumu'atan laysa laha ratibatu qablaha ni nyaayira na ko juma da mana nafilate juma bolo juma nye da mana nafilata bolo bal yusalli al-insanu ma sa adama dembe fende salli min kadiye qalilan kana aw kathira
adogo yarasa acha yarasa min kadi yereye ibode salli jumanye tamana nafila kere ta bolo ila an yahdura al imam ibe salli iye salli min ka dogo yarasa wa cha yarasa ibe salli hakim min kadi sanal mamikana o minha abi hadisa in kono anyun sita ni alimami bake ka kutuba kala ikidade yani yunshitu lil kutubati la nyine munye ki dade kutuba yin ka kutuba lamme fala yatakallam ila an yafruga li qatim min al kutubat ikana kuma de ni almami ya kutuba kalanda mina fukata kutuba ba idade ikana kuma fa ija fala hadhihi al ashiya al khamsata nin fenduru min fulani hadisa kono jumado ni mogo min yin nunun ke fa innahu yughfaru lahu ma bayna al jumatayn juma fulani nyogon ce junubo alaba ya fa ye wa haja fadlun azim min Allah azza wa jalla ni yefasa man ta bade kabo alafe masamin kabo kortalenu amma hadisu abi hurairah radiyallahu anhu amma abu hurairah ka hadisa fulana mi nakalana alaka je ka abu hurairah ma wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man iqtasala ghusl al-janabati yani yawm al-jumu'ati kiren ko ni mugo min kora ko mi be janaba ko chogo mi juma don ka ghusl al-janabati wa huwa ma'ruf ni ko mi janaba be ko chogo mi janaba ko chogo donendo ndella ko fo nko janaba ko chogo fula bala wajibi doron keli ite sunnaw faraka ube ka wajibi ni sunnaw ke wajibi doron keli munye ni sunnaw taka janaba koli ni donna nyegen kono ebe ko ni duzu de be ni ba dayele kana yerema wa ube jimbe minande kono wa janaba koli nganna iduskun kono jiki farkolo besoro janaba kora hari ni nana ji dalende la ko kono iye janaba koli ngane diskun kono iyi chu ko yin kono be baji kono ki farkolo be tunu kono kabo janaba kora ji ka farkolo be sodro ni nyene ka wajibi ke sunna umake ka faraka janaba koli chogo ya fulana ka wajibi ke ka sunna faraka obeke chogo de ni donna ika nyegen kono ibi bolo fula tege fara fula fo sinya saba folo ika nyefela ni kofela nogo munum bala ube uluko ka bwala pew ibe salliji dafalenta komi ni ibe salliji ta togomi ibe salliji dafalenta ni e salliji dafalenta ibe jibo ikunna sinya saba ni yoke bro kata ikun ikinin fa iba ko fo kana senfara numan fanfana ibo ko fo kana senfara wala jibi farkolo besoro wala ibi farkolo peko janaba ko le wajibi ni sunna kele ninde ibe salijita ka sunna ke me foloi ni nye ka wajibi ndoronke saliji mata don ke ba ko yoro ki hakili to wala ni farkolo beko na ya soro salli wakati dode do iba fe kata salli de jido idda kono kamuguri ka boy ka jido innun kono kasama ka bo hari ni masalita parce que nous ani da kono na be konte fari kono kene mala de la ibe jido nunu na dro ko bo kata har ni masaliji ureta aha summa raha ya anni fi satil ula na ko ni tara mana wakati folo fa kanna ma qaraba badanata ni tara juma wakati folo be ko mi nyame sarakati yani kanna ma jabaha badanatan wa wajjaha ala al fuqara la nyine munye abe ko mi nyame kantige ka boso ka soko tila fantaw ni ngonje juma wakati folo tali o man ra fi sati saniyati ni mo min tara juma wakati fulana fa kanna ma qaraba baqaratan abe ko mi misi kantige ka boso ka soko ka sarakati katila fantaw ni ngonje o man raha fi sati salisati fa kanna ma qaraba kabusan aqrana ni mo min tara wakati sabanna
abe komi saga jigi min gerewu dafalendo iyo kantige ka boso ka sogoti la fantaw ni nyogonche wa qasal kabsa bil aqrani li'annahu aqwa wa akbaru hajama munna chide nye saga jigi gere la man kere kere ko fo parce que saga jigi min ni gerewu bala ka gerewu dafalende fanga bo saga jigi de la o saga jigi de aka ewa far kolo dafalendo aka far kolo kabo ومن رأى في سات الرابعة فكأنما قرب الدجاجة نمو من نانا وقتي نانينا أبيكم يشي يو كانتك كاسوغوتي لا فانتون يغنجي ومن رأى في سات القامسة نمو من نانا وقتي دورنا فكأنما قرب بيدة أبيكم نمو من يفاندو صدقتي فإذا حضر الإمام تويت الصحف ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية مني المامين أنا ملكيا منهم بالجمعة دالا كتغو سبه نم براجون لا وبوكا بابيو كرو ني المامين أنا دروبوكا بابيو كرو وبسبلي سبلي وبعد دابلا donc نم مغمين أنا جمعة أوكوفي ewa nim baraji nunun te safe foi te safe komi folla dana salindo juma salindo ronde baraji be sabe min nim fasa manta munu fulani nye unu te sabe fa ija dagala al insan bada an dagala al imam nim mogoddo na juma kono al imam donen ko fe fa innahu la yuktabu lahu ajrun taqaddum nali donna baraji wote sabe ولكن يكتب له أجر القطة من بيته إلى المسجد من منبسب أي سينتم منك كابوي كسوكونو كنا مصر لو بسبيه كفر جمع براجيكا من نادونا براجي نونو يسينتولا نينا نالمامي نالم كفلين ففي هذا الدليل دلولا بن نكونو على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يبكر ko akaka hada madenya juma don ikata jonna jumala wa aktharu an-nas al-yawma walillahi alhamdu qad manna Allahu alaihim bi sihhati wal faragh muslimin ko mo chama bi mo chama tanube alay fonnan shiriya ke mo chama kabbi anga wakati na nikene yayi ani tambu bolo wakati bu bolo lakin yukashiruhum shaytan mi shaytane debu laf ويقتلهم شيطان بو لبلا ويثبتهم أن الخير شيطان بو سبتي كبوهرة كلمة حتى إن الإنسان فهد مدي لا يذهب إلى السوق ليس له شغل ولكن ليقتل وقتا مو دوبتا سغلا كسر فويتا لبلو سغلا مي أكاكا وقتي تيجي يدرو كاكا وقتي دو تمي يدرو أبتا سغلا درو كاكا وقتي دو تمي إلى أن يهدر الإمام فيحرم من هذا الخير أدو بتا سغلا جمع دون هر سغلا تو بلو سغلا دي نكتا دوبو كوغتي لا درو سنة الإمامي كان وبتا دوبو كوغتي لا درو سنة الإمامي كان كو يريكو منتيا نهيرلا هذه ساعات جمل ليري منوفلة كوغتي منوفلة نيني تختلف في طولها وقصرها nunu be bonyogon koro ni janyali ani surunyali bihasabi ikhtilaf al-ayam dilewu tekelenye chogomi wakati nunu fana janyani surunyalu be bonyogon koro ni oye fa fi ayami sayf yatulu an-nahara fatatulu sa'atu tile mafilala tile be janya donc leri nunu fana be janya كلمة في الوقت وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر ساعاته نين وقتي تلي بسرنا دونك نين وقتي وفنا بسرنا والمهم مهم لهنين مني أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى 5 أقسام جمعة وقتي دورو من فلانية abe do chogodi abe soro chogodi afule ko de fuye tile be bo wakati minna kata tile bo wakati ani alimamu bina mimbari la wakati mi
ibe nunu français de tila duru ye misali la n'u ko tile bɛ bɔ 6 heures pire ka taa 6 heures pire kotobaw bɛ yɛlɛ midi 30 6 heures pire ani midi 30 ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ do tila 3 ye duru ye i b'o de tila duru ye n'i y'o tila duru ye fɔlɔ o de ye juma wagati fɔlɔ ye u bɛ don nin cogo de la qad takunu sa'atan urufiyati ka sa'ati allati ma'ana ni sa'a bɛ filɛ nin ye ni wagati min filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ leeri minnu b'an bolo sisan laada la a bɛ se ka kɛ o leeriw ye mantɔrɔ minnu b'an bolo sisan a bɛ se ka kɛ olu ye wa qad takunu atwala wa aqsara a bɛ se ka kɛ wagati fana bɛ janya a bɛ se ka kɛ a bɛ surunya fasatil ula hiya alqamsatul ula hiya alqamsul ula ni eri nunun tila duru ye folo de jate ba ta folo minna o de juma ka leri duru wakati duru o de folo ye o de folo ye wasaniyatun hiya alqumsu sani wakati fulanna ye wakati tila duru minna duru inde a fulanna hallu mujara a beta nin cogo de la wakati nunu beta nin cogo de la wallahu almuwaffiqu ala de be ambe ala de la kambe sababa ma donc wala ambe min fara nin fana kaya wakati jonna o de fora mogo niya me ko ewa karan safa foro baraji o na jonna min fana ni ya baraji o tapi talite de ki ka tapi bilinye o be k'i ka kitabu bilinye palasi na o tɛ nin baraji d'i ma dɛ taali jonna min filɛ nin ye i bɛ taa jonna n'i yɛrɛ ka farikolo de e yɛrɛ de bɛ taa misira ni farikolo ye ka taa sigi yen mais dɔw b'a kɛ cogo min safa fɔlɔw la tapiw bila yen i ka tapi bɛ yen ni alimami bɛ yɛlɛ minbari kan wagati min i yɛrɛ bɛ bɔ ka na baraji ninnu tɛ ye dɛ baraji in ta ta i ka tapi nali la jonna baraji in ta na jonna in tɛ tapi nali tɛ na jonna in tɛ kitabu nali ye na jonna in tɛ min ka palasi mina o tɛ dɛ i yɛrɛ de bɛ na jonna donc ni donna jonna fana ko dɔ bɛ an bɛ tɛnbihu k'a la dɔw fana juma la u bɛ na jonna mais i b'a sɔrɔ wagati yɔrɔ kɛrɛkɛrɛnlen de bɛ sigi yɔrɔ kɛrɛkɛrɛnlen de b'ale fana bolo juma la o y'a ka sigiyɔrɔ ye farida saliw don juma saliw don mɔgɔw don misiri kɔnɔ sigiyɔrɔ dɔw b'o kɛrɛkɛrɛnya fo a bɛ dɔn ko yan ye karisa ka sigiyɔrɔ de o fana ka bɔ misiriw la hadisa nana abdurrahmani ibn shibili قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة القراب وافتراس السبع وأن يوتن الرجل المكانا في المسجد كما يوتن البعير وقد حسنه الباني بسواهده في سلسلة صحيحة حديثنا أنا كابو عبد الرحمن بن شبلي أكوتشي دنيا باليلك هذا مدين كان سالي سوغي كومي كونو komi qurab ganga abe nyo abe fenki sek sogi togomi mana kanika uruku telia kanika sujudu telia waftirasi asabi hada maden fana ni be sujudu ke minye ewa itege kalawe kanu da duguma komi ni wara be da ube ni wulu be da ba ke togomi kidanya balili ko fana ma shahidu an kala nyini yoro jumaye wa an yuwattina rajulan makana fil masjid kama yuwattinu albayir hada madin kana sigi yoro kelen mina yere ya misiri kono komi nyame be biri yoro kelen mina aye chogo mina be biriye komi nyame fana ka biri yoro la ni be soro nyame do be nyame be biri yoro kelen de bina nane nana utara bora kungo kono nala ubina si yoro mitno aka biri yoro kere ren babula beta biriye mo kana yoro mina misiri la chogo la kana sigi yoro mina misiri la chogo la akede don dola ibe yanfe don dola ibe sigi yoro wala don dola ibe sigi yoro re me yoro keren kana soro e bolo misiri kono ko wakati be karsa be sigi yambe tire nyambalama don te banko
balili hikma jumambana uko famin jalika anna al-ibadata fi haja anna al-ibadati fi haja al-makan tasiru tab'a wa adatu lahu fayafqudu lajjatu al-ibadatu wa halawatuha koni mogo ni sigi yoro kele mini nira ire sigi yoro kele ni yo mina ire misiri kono wakati be ebe sallo de kono ko obe e ka salli ke bolo komi ladana ko ko e ka salli be ke ibolo komi ladana ko abe laba ka ke komi ka tabulo ni ka ta chogo ni ka jogo ni ka lada de donc bato be yele makka ke bolo komi ladana ko sisa donc damu min be bato ina ito soro iddu sukun kono tuguni ukon nimba ka hikima dola